Strek, my liefie. So ek het nou melk gebruik vir melk en dis die eerste keer wat ek Michael oreed het om dit actually te try. Weer die hiccups en ek het vanoggend die lactation shake gedink het moet ek sê dit voel asof my melk al klaar, soos my milk supply al klaar baie beter is en dis net van een shake. Pyjamies, van ons pyjamies aantrek girl. Gaan papa jou pyjamies aantrek? Die cutie boy.